yasezulwini Shembe oyingcwele nyazulwezulu Baba lo nkulunkulu ekubuthenwe ngaye wafika nasezweni lakithi emqeku kunendawo ekuthiwa isehoqweni wathi mayefika kuleli lizwe ehamba neingane zamakhosazana ehamba nazo zimbona lezi ingane zambone sema wathi batabami wathi asambe siye kulowa muzi wakwaQwabe kwaGumede igama lendoda kulomuzi kwakuGobodiya wayesethi asingene kulomuzi kuyagulwa uma behluka befuna indlela yakulomuzi bengena kuwo bezwa besangena ngesango kuqhuma umuntu ngaphakathi endlini uma bengena kulendlu bafica ingane yentombazane yakhona egulayo iganile lengane igane kwamaphumulo uma efika ekhuleka ubaba mkhulu uthi ngicela ukuthandana baba mkhulu awunazo yini ezinye ingane zamantombazane bathi zikhona bekhona okhethekile noshiwe nokhishiwe nothengani nokunyaza zasayibizwa lezi ntombi zasayingena waseyibuka ubaba mkhulu wacha Qwabe mali engane ihambe emhlabeni uzokhetha yodwa kulezi ngane ihambe yovala isikhala sikadade wabo wasesukuma ubaba mkhulu wasehamba emva kwazo lezi ngane kwasekuthi kuyiyona encane kunazo zonke wasefika ithinta lapha emqaleni wasedlula kanti useyabhala hey abantu abasihleli lapha emngashembe kunembhalo esinayo khona ubhala ukuthi akayokufela kuleli bandla kuyohamba hambe avukele uShembe axoshwe khona ubhala ukuthi noma ngazabe nezono engakanani kodwa mhla ehambayo uyongena ekujabuleni uNkosi sinembhalo uthino wakho njengoba unyanya abantu nje la esontweni ubasashumayele ubaba ethi maNazaretha athandanani nibe mnye wena kunabantu ongabafuni uthini umbhalo osekhanda lakho wasevalelisa ubaba mkhulu wasehamba wathe phesheya komuzi kwasekukhalwa sisuka isidumo kwasekukhalwa sekusuka isililo suphumile umphefumulo uthi baba mkhulu batabami asambe nisisheshe basebamba phesheya uthi abame basheshe nje kuze ngingathunywa ingane kuthiwa ibuye izobalanda ubushemba kangeni lapha sekufiwe khona base behamba kwadlula isikhathi kwaqhubeka izinyanga kwadlula iminyaka yakhula lengane le wasethumela uQwabe ethumela kaMaphumulo ukuthi abahambe kuyocelwa abantu bakhona abadala kuziwe lapha ekhaya kuzohlalwa kugulo babuyela kwaMaphumulo wasesale eqoqa ingane zakhe eyibeka lapha batabami kade kufika abantu bakwaMaphumulo ingane ke zayingangeni la kukhuluma khona abantu abadala wayeselandela ingane zakhe laba abantu bakwaMaphumulo kade befikile bebehamba ngani wathi mali beka lolu daba lengane kuyiyona encane athi baba mkhulu mayevundla emva kwazo wafuka ithinta lapha entanyeni yaphakamisa isandla yathi mina yathi akunakuphuma inkomo zikababa esibayeni yathi ngizohamba ngiye kaMaphumulo ngiyobamba umendo kadade wethu uma lengane sivumile yahamba yogana lapha kaMaphumulo ithenga kashadi sekulungisela bayishade wasezwa uGobodiya le ndoda kwaQwabe ehoqweni kuseduze kakhulu nasenhlangakazi uyakwazi ukuhamba ngenyawo wayeseza ukuthi inceku yenkosi isiphekwe entaba namaNazaretha wayesethatha inkomo yabona ke inkomo makwe yakho ungayintshontshanga ukwazi ukuyikhuza ilalele wena wathatha intambo wayifaka enkomeni wayidonsa njengembuzi wahamba naye shone evuka wawadundubala entabeni zakoSiyane
waqhamukela emaseleni wayesekhuleka lenkomo emaseleni wayesekhuphuka wadundubala phe kwentaba uyamfica uBhombela isima samampondo uhleli namaNazaretha waqhamuka njengalapha waqhamuka bonakala giya uGobadia wase uBhombela ekhipha abashumayeli omshumayeli uNcube bangaleso sikhathi wayesathi abashumayeli abahambe phela njengoba sikhona nje babekhona abashumayeli ngicabanga ukuthi lesi sikhundla esikuso mhla ufile siyophela ushambi yaqhubeka wayesathi bashumayeli wathi phuthumani niyobuka le ndoda ngoba le ndoda ayikholwa yenziwa yini iqhamuke lapha enhlangakazi igiya iza kimi nguThixo wabantu abamnyama na basebegijima omshumayeli uNcube bangaleso sikhathi basebefa bekhuluma yathi hayi yathi ngigiswa into lo nkulunkulu enihlezi naye ayenze emzini kababa wayesebeyimsondeza bafika wathi mayifika phambi kababamkhulu wayesemkhumbuza babamkhulu wayesekhumbula wathi babamkhulu yathi le ndoda akwaqwabe ngizobonga ke enceku yenkosi ngiphethe inkomo ilapha ezansi wathi babamkhulu wena unayo inkomo wathi wena akawunayo inkomo le nkomo ofike nawo la ekababa wakho engabe abantu bayazini ukuthi uma kulotsholwa ingane oyizalayo lezo nkomo akuzona ezakho ekababa wakho mina ngeze ubaba ongizala engitshela ukuthi lengane engizele wathi yakho wathi akusiyona yami ingakho nje ngisazothatha ngithatha umngami omunye wathi le nkomo ithathe ubuyele ngeke mina uzukwazi mina ngivele emazulwini ngeke uzukwazi mina ukungikhokhela ngeke uzukwazi ukungiholela mina ngizoyiholela wayibala ngane le kuyona evumile bayihambe yobamba umendo kadade wabo izofika lapha emendweni wayo izala ingane ezisihlanu kulezi ingane ezisihlanu ezoyizala kunengane yentombazane yokugcina eyokuyizala leyo ngane yentombazane yokugcina eyokuyizala lapho iyoganela khona iyozala ingane ezoba amaNazaretha ezokhonza mina ayibonga Nkosi wahamba ugogo wayogana kaMaphumulo intombi ezala uMayikazi imthanda umkhulu yahamba yovala isikhala sikadade wabo yashada nomkhulu yazala omalume yazala oanti kwathi ingane yokugcina yazala uMayi intombi engizalayo yahamba yayogana kwaNcube yafika sizala saba u11 saba yiholo likaBhombela singamaNazaretha sonke asiphathaneni kahle ke ngoba bantwana benkosi laba bantu shembe ubasebenzele maye kunika ithuba wathi beluse uze wazi ukuthi uluse abantu engesibona abakho washawa ushembe wathuka wafelwa ngamathi ethukelwa laba bantu ithi intokazi uMaria lapha emlazi sihlala noMaria mawungakaze uyembona uMaria usele ngelinye ilanga sathi uMaria siyokumbona simphathela izinto ezinhle ozala nangu uJehova phambi kwethu uthi bafana bami uthi ngelinye ilanga lo nkulunkulu enithi unkulunkulu wena enimkhonzayo phambi kwenu akhuluma ngonyazi lwezulu uthi ngelinye ilanga wathi esesiswini kimi ngathi ngilele ebusuku ngaphupha umuntu uthi mayefika lo muntu ofuwama phambi kwami lo muntu mude unomqalo omude akakhuluma umili uyangihleka uthe jika wase ngikhombe esiswini wazisha inyanga ugogo angisayikhumbuli wase ngikhombe esiswini wathi mangikhombe esiswini ngabuka esiswini mina ngithi khonto ayibona esiswini ngathi mangibuka esiswini ngabona esiswini ngakwazi ukubona ingane ngaphakathi esiswini wasenza isisu sakhanya uthi mangiyibona le ngane niyazi ke banivezela odokotela ingane uyakwazi ukuyibona esiswini uthi ihlezi kanjani uthi mangiyibona le ngane esiswini iyavutha ivutha amalangabi ivutha umlilo ithi wathi mangibona ukuthi ngiyathuka wayesesuka sa hey la malangabi avutha lapha enkosini uNyazi avuthe sesesiswini kunina njoba besha nje abantu besha ukuthaphuthapha leli langabi ahlesikulo njengamanje njoba phambi kwethu lavuthe sesesiswini uzosha bhasobha uzosha impela nje mawungabaza buyela
ngemva ngoba kuthina uphelele uNkulunkulu wethu inkosi uThingo lenkosazana yashiya naye asinayo omunye Nkosi yamakhosi Nyazi lwezulu ungikhumbule Nkosi nami ungikhumbule nami baba ngisemncane ngagcotshwa ngemncane ngicela ungikhumbule Nkosi ungiqondisa amehlo ami nenhliziyo yami nenyawo zami nezandla zami Nkosi umsebenzi wakho nguphathe kahle ungonakali ezandleni zami Nkosi buseni kuzwile